Korbok subdivision by Khobjak, Chellagang Edishi village ni Chandra Kiran Parani simi Tirendra Parawa, Watai Paimani by Tikotor Ungai, Tanglashu, Kainani Bagai, Belakino Jungjalo Kalai Tonka or Amsani Lukurok, Jaijor Kurani Bagai, Bishiba Chibaromu or Amsani Lukurok, Watai Jarawa Hinkeno, Jaijor Sanamzagini Bagai, Tuitino Hindaye, Hatio Matanglayo, Amsani Lukurok, Wide, Jaijor Sanamlina Bagai, Haste Hapani Tani Koimung Yaparpano. Piaba tabusuk jarate Jaijor senamari jagako o amsani lukurok jungjal ongai tongmani amsani neta MLA rok phaye naifene gere jefro chongbari gana afroke amsani neta MLA rok phaye naifeyo chongbari paimani yaguloke phaye naifene gere hini saka o amsani lukurok kaga noktani yang phaimani tei balai boyang thanai phaimani Chellagang bazar Olai no isu tei gorja maro baki eta bosan no kosto khai balai tongla ata khamai upai kare sarkar bor sana numi ala jadi to sangai bogi matong koi bosar ha noni para no aki isu gor kosto khai tong 50-60 বছর halai no sarkar no bridge roni bai no dabi rok khaijak ditong no haya saya rok so halai no Baki solilai tong iron. Aya pai kai rugi kalai matong bole. Badan biti ma pai ai chare hama anya ala jaata. Ro pai kai. Bazar halai nokta ta bazar saira. Chellagang bazar notun bazar. Roibar halai notun. Now Chellagang thani bon now notun bazar thani bon now iti na mabalo. Iti sara sino upai se kare. Mai bo sini ite sara mai bo upai se kare sani huta sini upai kare acha noni iro kono neta ro MLA ro মন্ত্রী ro phaidi nai phai no isu dukho biala kalai tong mani ro kono neta ro no saha riang para jara phaya yang lai chinne ai phaya bar sabo kaisa phaya o bot chaka ha keso ka phaya nai phaya ang bot pahla paya Parani bumungta Chandra para Panchayat halai Panchayat Chellagang Panchayat Betpara block halai ta block halai no sarkar no ta no dabi khenai sarkar no ta sanai mangsa bridge ma dikhlese ayro jaya ta khana dabi to bok de ma hambai